آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا صلاة في آيا صوفيا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى وارزقنا عمرة وحجا مبرورا. اللهم ارزقنا كل ما نتمنى ونكثر يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مصر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في عرقان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في ليبيا وسوريا ويمن وسائر البلاد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. Allah'ım 86 yıl sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesi'nde verildiği şekilde cami olarak hizmet verilecek olan Ayasofya için sana şükürler olsun ya Rabbi. Bugünleri görmeye bizi şahit kıldığından sana hamdü senalar olsun ya Rabbi. Bizlere de en kısa zamanda Ayasofya'da ve boynu bükük, hüzünlü, kendisini esaretten kurtaracak Selahaddinleri bekleyen Mescid-i Aksa'da da namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizi Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya Camii Vakfiyesi'ndeki ağır ve duasından ve lanetinden kurtardığın için sana hamdü senalar olsun ya Rabbi. Ya Rabbi, Ayasofya'nın açılışını yeniden bizlerin dirilişi eyle. Ayasofya'nın dirilişini Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasına, dünya üzerindeki Müslümanların fetretten çıkışına vesile eyle ya Rabbi. Ayasofya'nın dirilişini sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişine vesile eyle ya Rabbi. Ayasofya'nın dirilişini Bedir'den Malazgirt'e, Nibol'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımıza vesile eyle ya Rabbi. Amin, amin. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Esmaikel Hüsna ve bi hurmeti Resulikel Kerim. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, devletimizin, milletimizin selameti için, yurdumuzun, yuvalarımızın, bölgemizin, güzel vatanımızın huzur ve saadeti için, cümle şehitlerimizin, bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha ma'as salavat.